ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስነት ዘለዎም ዓበይቲ ዜናታት ናይ ዓለም ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና መቸም ነናይ ኣቐዲምካ ነናይ ተድሕር እውን ሽግር እንዲ ዝኸውን ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ እውን ደጊሞም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ዝግበር ዘሎ ወትሪ ከም ብሓድሽ መልክዕ ክሕዝ ይፍትን ከም ዘሎ ንግንዘብ ኣለና ንዕዘብ ኣለና እዚ ከዓ ኢራን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክትገብር ምዃና ወሲና ዝብል ሓበሬታ ንማዕከና ዜና ዓብሊሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈት ዝገበረቶ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ርኢና ነርና እዚ መጥቃዕቲ እዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ትንተናን ዝተፈላለየ ዓይነት ዘረባን ግምትን ክወሃቦ ከም ፀንሐ ርኢና ነርና ውፅኢት ናቱ ድማ ኢራን ሕጂ ግብረ መልሲ ክህብያ ኢላ ምክንያቱ እስራኤል ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረት ኢራን ድማ ግብረ መልሲ ክትህብ መሰል ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣቐድም ኣቢልና ዕለት ሓደ ወርሒ 10 ኢራን መጥቃዕቲ ናይ ክሳብ 200 ባሊስቲክ ሚሳይል ተኩሳ ከም ዝነበረት ከም ዝዝከር ኮይኑ ክንደይ ካብኡ ድማ ዕላማታቱ ከም ዝሃረመ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ድማ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል ዝብል ኣዛረበ ነጥቢ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ እስከ ንስማዓዮም ልዕሊ ኩሉ ካልኦት ኣገደስቲ ምዕባለታት ምስኡ ዝኸዱ ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና let's start with this one. According to Israeli intelligence, Iran may be gearing up for a major attack on Israel, potentially launching it from Iraq within the next few days. Welcome to the 700 Club. Iran may be days away from launching a new strike against Israel. Their supreme leader has reportedly given orders to prepare for the attack. Israel has warned that it will strike back harder than it did before and could go after Iran's nuclear program. ስለዚ እቲ ሚድያ እቲ ናይ እስራኤል ሚድያ እስራኤል ብሕጂ እውን ኣበርቲዓ ክትሃርም ከም ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ክበሃል ከሎ ብሓፈሻ ኢራን ከተጥቅዕ ምዃና ዳርጋ ብክልቲኡ ሚድያ ናይ ኢራን ይኹን ናይ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ይኹን ከምኡውን እዚ ምዕራባዊ ሚድያ ብሰፊሑ ክዛረበሉ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ እቲ መጥቃዕቲ መዓዝ ክኸውን እዩ ብኸመይ ክኸውን እዩ ንዝብል ዝተፈላለየ ትንተና እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ኣብ ሚድያታት ትከታተሉ ከም ዘለኹም እቲ እስራኤል ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ወይ እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝገበረቶ መብዛሕትኡ ግዜ ክሳብ 100 ነፈርቲ ኩናት ከም ዘበገሰትን ዓብ ከም ዝነበረን ግን ኤግዛክትሊ እንታይ ሃሪማ ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይረኣናን ምናልባት ኣብ ገለገለ በዓል ቢቢሲ ዝገበርዎ ዝተሃረመ ነይሩ ገለገለ ዝበልዎ ነይሩ ግን ብንፁር እንታይ ከም ዝሃረመት ኣይተፈልጠን ኣሎ ኣብቲ ግዜ እቲ መራሒ ናይ ኢራን ሱፕሪም ሊደር እንታይ ኢሉ ኣሎ ንዕቕካ ዝሕለፍ መጥቃዕቲ ከም ዘይኮነ ኣጋኒንካ ከተቕርቦ ትኽእል ድማ ኣይኮነን ስለዚ ዝግባእ መልሲ ግን ክወሃቦ ይግባእ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ እቲ ሰራዊት ናይ ምክልኻል ናይ ኢራን ኣናላይዝ ገይሩ ሓደ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ወሲኑ ኣሎ እንታይ እቲ ስጉምቲ ሕጂ ኣብዚ ንስማዓዮ ብኸመይ መንገዲ ክገብርዎ ከም ዝሓስብ ዘለዉ According to Israeli intelligence, Iran may be gearing up for a major attack on Israel, potentially launching it from Iraq within the next few days. In fact, as per a news report by Axios, 2 Israeli sources told the website that this Iranian attack could even take place before the upcoming US presidential election, raising the stakes and intensifying the tensions in West Asia. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ብኩሎም ወገናት ዳርጋ ብክልተ ምንጭታት ናይ እስራኤል ተሓቢሩ ከም ዘሎ ኢራን ምናልባት ዝተፈለየ ስትራቴጂ ክትጥቀም ከም ትኽእል ነዚ ሕጂ ትገብሮ መጥቃዕቲ እዚ ድማ ቀጥታዊ ኣብ መንጎን ዘሎ ምልውዋጥ ንምቕያር በስቲ ኣብ ኢራቅ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ጌራ ክትፍፅሞ ከም ትኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ከም ዝበሃል ዘሎ ግን ቅድሚ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝብል ግምት ኣሎ ኣይ ዶንት ቲንክ ኢራን ኣብ ከምኡ ክገብሩ ዝኽእሉ ክሃርሞ ምዃኖም ግን ድሮ ተወሲኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኢራን ክትገብሮ ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ኢራን ነዚ ክትገብር ክኢላ እንተላ ናይ ኢራን ኬላታት ክዛረቡ ከለዉ ክንሰሚዕና ብኩሉ መኣዝን ክንሰምዖ ስለ ዘለና ኢራን እንታይ ስለ ዝተኣማመነት እያ እስራኤል እንታይ ኢላ ነይራ ኩሉ ናይ ባሊስቲክ ሚሳይል ዘፍርይሉ ቦታታት ሃሪምናዮ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ብምሉእ ኣሪምናዮ እሱ እንድሕሪ ኮይኑ ሓቂ ኢራን ክትሃርማ ኣብ ማይ ተበገሰትን again here we see a different story ኣብዚ ኢራን ንዓቕሚ ናይ እስራኤል ስለ ዝረኣየት እያ ግብረ መልሲ ክትህብ ትውስን ዘላ ዝብል ግምት ድማ ኣሎ እስራኤል ክትገብሮ ትኽእል ዝለዓለ መጥቃዕቲ እውን ስለ ዝረኣየቶ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩንነት ምስ ግዜ ይክገሃድ ግን ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ኢራን ኣብ ምንታይ ዝብሎ ደምደምታ በፂሓ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኢራን ንእስራኤል እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለዋ
مكلخال اير ديفنس سيستم نا اسرائيل تاي مخان ريوم ملو مدقعتنا اسرائيل قطعو مدقعتي سفح مدقعتنا اسرائيل انتاي قمص مسر ريوم ملو ناتوم قرو ملسر ريوم ملو ناتوم مكلخال ريوم ملو كم دما ناتوم عقمنا مسائلات ريوم ملو سلازي ابزو وانزي اسرائيل تقدم زي دفر هاجر زمسل زنبره ايران ملو بملو اب اسرائيل زنبره قمت قيرا خمزلا زر ملكت نرلنا بسلي حبريتا كل وكاغليو بقلقله حبريتا باناليسيس حبريتا كل وكاغليو تحققنيا وسانه ግን ኣብ ኩንነት ምስኣተ ኸይኻ ትፈልጦ ንኣብነት ራሽያ ኩናት ናይ ዩክሬን ከይጀመረ ከሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ዝቆርቡ ሓይሊ ክህሉ የለን ወይ ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝዳረግ ኣፅዋር ከምዘየለይ ዝንገር ነይሩ ዳርጋ ኮንቬንሽናል ትሩዝ ወይ እውን ኩሉ ሰብ ዝቕበሎ ሓቂ እንተ ነይሩ ንናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ኣፅዋር ክወዳደር ዝኽእል ኣፅዋር ከምዘየለ ብቴክኖሎጂ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝተራእየ ግን ኩሉ እቲ መመክሒ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣፅዋር ውፅኢት ከምፃይ ተራእየ በንጻሩ እቲ ናይ ራሽያ ዘቆናጽብዎን ዝንዕቆን ዝነበሩ ኣፅዋር ውፅኢታዊ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዝያዳ እቲ ናይ ራሽያ ሓይሊ ፀብለልትነት ከርኢ ኣለና እዚ ከዓ መርኣያናቱ ዩክሬን እንታይ የጋጥማ ኣሎ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ነቲ ኩሉ እቲ ዝነበረ ካልኩሌሽንስ ናይ ጂኦፖለቲካ ይቀይርዎ ዘሎ ራሽያ ንምሉእ ምዕራባዊ ዓለም ዝግ ከተብሎ መኻላ ጥራይ ዘይኮነስ ደርዒማ ክስዕሮ ምቕራባ ንኩሉ እቲ ካልኩሌሽንስ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ዝነበረ ክቀይሮ ኽኢሉ ሑቲ ሓደ ሽሙ ዘይፍለጥ ዝነበረ ዕጡቕ ጉጅለ ንብሙሎም ምዕራባውያን ሓይልታት ብቀይሕ ባሕሪ ክነግዱ ከም ዘይክእሉ ክገብሮም ከሎ እዚ ንባዕሉ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ባላንስ ኦፍ ፓወር ወይ እውን እቲ ናይ ኣፅዋር ሓይሊ ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን እቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣሎ ተባሂሉ ዝዝረብ ዝነበረ ጋብ ከምቲ ሰብ ዝኣምነሉ ከም ዘይኮነ Now let's get back to the story. As per the Axios report, Iran could leverage pro-Iranian militia groups in Iraq to carry out the attack, possibly aiming to dodge direct attribution and, in a way, lessen the risk of a direct Israeli counterstrike against strategic targets on Iranian soil. Now, if this is true, could it still give Tehran a way to strike without fully exposing itself to retaliation? Reportedly, the attack might involve a combination of drones and ballistic missiles launched from Iraq. According to Axios, US officials remain uncertain about whether Iran has made a final decision to proceed with the attack, underscoring the unpredictability of the situation. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ክትገብሮ ትኽእል መጥቃዕቲ ዝበሃል ዘሎ ብባሊስቲክ ሚሳይል ከምኡ ድማ ብድሮናት ክኸውን ከም ዝኽእል ርድኡ እዩ ነፈርቲ ኩናት ከተልዕላ ይትኽእልኒ I don't think ብከምኡ ዓይነት ስትራቴጂ ከተጥቀዕ ትኽእል ስለዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተጠቀምሉ ታክቲክ ተመሳሳሊ ኢና ንርኢ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል overwhelm ክትገብሮ ትፍትን እንታይ ማለት እዩ ብብዝሒ ብምምፃእ ከምኡ ድማ እቲ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ማኒቨር ዝገብር ኣፅዋር ኬድካ ክልተ ኮይኖም መፂኦም ኣብቲ ጥቃዕላ ምፅሑ ናብ ክልተ ዝምቀሉ ዝተፈላለዩ ታክቲክ ስለተጠቀመት እያ ዝሓለፈ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ከምዘይ ቋፀሮም ዝገበሩ ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ታክቲክ እንተኾነ እዚ ሕጂ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ታክቲክ ካብ ኢራቅ ብመንገዲ ኢራቅ ገይሮም ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ኮርስ ናይ ኢራን ግን ካብ ኢራቅ ክገብርዎ ከለዉ ብኸመይ እዩ ካልኩሌትድ ክኸውን but anyway ኣሜሪካ ብመንገዲ ጆ ባይደን ጌራ እውን መጠንቀቕታ ሂባላ ኢራን ነዚ ነገር እዚ ንኸይትገብሮ ይሓቱ ከም ዘለውን of course ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኢራን ዝበሃል ንኣሜሪካ ሰሚዑ እዝንትን ክብለሉ ዝኽእል ኩነታት ዘሎ ይመስለኒ ምክንያቱ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብዚ ኩናት እዚ ንእስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ትዕጥቃ ዘላ ኣሜሪካ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓታቶም ኣሜሪካ ብፍሉይ ነገር ጌራ ክትገብሮ ትኽእል እቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዩክሬን ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ዘላ ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ስለ ንርኢ ዘለና እተን ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ ዘለወን ሪስፔክት እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ Reports Iranian Revolutionary Guard Corps commander Hossein Salami on Thursday said that Israel made a mistake when it attacked Iran last week, adding that Iran's response will catch Israel off guard as it will be different from any other before. A similar message was conveyed reportedly by an anonymous high-ranking Iranian official who reportedly in an interview with እቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንእስራኤል ሃንደበት ዘይትፅበየቱ ፍሉይ ዓይነት መጥቃዕቲ ክገብሩላ ምዃኖምን ነዚ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ስምብራት ክገድፉላ ንእስራኤል መደብ ከም ዘለዎም እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ውፅኢት ምስ ረኣናዮ ንዛረበሉ ብሓፈሻ ግን ተመሳሳሊ ተሃዲድ ፍርቂ ሓይሊ እንዲ ዝበሃል ኣብዚ ኩናት ንሪኦ ዘለና ምህዳድ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ብጣዕሚ ተሃዲድ ናይ እስራኤል እውን እንተኾነት ሚኒስትር ምክልኻል ንሕና ንገብረላ መጥቃዕቲ ንኢራን ብፍፁም ዘይፈለጠቶን ዘይሰማዕቶን እንታይ ከም ዘጋጥሞም እቲ ውፅኢት ርዮም ጥራይ ክርድኦም ዝኽእል ብኸመይ ከም ዘጋጥሞ ክርድኦም ኣይክእልኒ ብምባል ፈኪሩ ነይሩ እቲ ዝረኣናዮ ውፅኢት ግን ዳርጋ መብዛሕቶም ሚድያታት
بچبوط انتاي يقاطيمو ويون انتايا مدقع تفصيما كردو من اي كالن الله شوف يا تي قداي كم زريو زلنا نساتهم إسرائيل دحري برتع زغونه قبره ملس كتقبر مخانا دروت بعربية ميديا خزارب جميل. Brings us the story from Jerusalem. Ayatollah Ali Khamenei made the decision to go prepare for the attack after reviewing the damage from last week's attack by Israel, according to the New York Times. Iran's top general says the Islamic regime will hit Israelis with what he called an unimaginable response. You can't live in a sea of fire. You are small. You don't even have somewhere to escape. For all of Iran's bluster, Saudi Arabia's foreign minister thinks the Iranians realize. So بحبشة أنتينا نرزلنا تي إيران زتقملو argument دما إسرائيل سي أم مودة تكوينات أنت برتعو مهدمون زي بالله هجر بمباليهم سقلتوا أبيهم كتادمو أزيان يشتهي هجر سلازغونت زلنا مسألة تكويسنا نابي درجة إيراناويان كزاربو خلو بفلايتهم وتدراين حلفتي إسرائيل كتف كم تخيل يوم تزاربو تكون تاز قبرون زلو إسرائيل كتفع كم تخيل يوم تزاربو زلو يس إسرائيل من البعض ببيت نشتهي هجر كتب له تخون وتهدروا عقمناتو جن برقت للعاقم زعات قام قانون فلتنا للعاقمو لعلمانم هاجر زعات قام قانون ريالنا انت خونه بتكون النت كاب جزينا تغير سلازمه زلو تحطو نابو يزخون زلو بزون تفل عليه ريبورت هون رما دحريو ابت كومنتري بحق تكون زبها زلو have issued new threats, and they reportedly have the tacit approval of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. Remember, Israel had attacked Iran on Saturday in response to the Iranian rocket barrage on the 1st of October. It was a the media in response هيكون هريبام. So ده بيقولوا زلو تي سراويتنا إيران كابتو supreme leaders بال وسانته وهيبهم كم زلون خدكعو بخمية كحجنا عميز ملكات إسرائيل زقبرتهم قبر ملسنا يتقد ميزنا برمتكعتي كونن نو إيران يا قبر ملسه باشعو قبر ملسنا يتي مقتالنا حلفنا حماس أوش إسرائيل أوش إيران استفزمي كالوتهم زحات مرحتي زتحرموا مع بليبانوس ناتو كل الدمر قبر ملسيه هيبانيرا سلازي أبتقلت حدا ورح عسرت زقاطة متكعتي كل تبغل تخوينهم نيروميز البحر يحريو إسرائيل متكعت سلز قبرت ثلاثة بغلت هلو مالتي الجرما منتي متكعت قبر مالسي بمهاب إيران ثلاثة ناخذ قبره يو تو كالكوليشن ميديا جن كل جزء حج إيران كم تجمرو زلا جيريز قالت زغا حدا كابتي دايما دايل كان مد نقارز قبل tit for tat strike. Initially, it seemed that Iran was going to ignore it. Tehran downplayed the attack. State-controlled media did not focus on it. Iran just reiterated its right to respond, and that was it. But over the last few days, it seems that Tehran's calculations have changed. Israel hit Iran's missile production facilities. It also struck air defense systems. It was a blow to both Iran's offensive and defensive capabilities, and Ayatollah Khamenei says it was too large to ignore. He thinks that not responding would mean admitting defeat. So Iran's generals have begun upping the ante and laying the groundwork for their attack. You think you can So بحبشة تيب كنتات بستفل عليه من قد دخل ريانغل قال يوم دماء سخمزة تبلات كتب له 5 أنحت تي إيران زقبرت إسرائيل زقبرت متكعتي أجد داس متكعت سلزي نبري إيران شلالي لاتو كتحلف كم زي بالله مخنياتو اتسأقم زخون زلون تايو من الباتاب كالون كم تسألكم كفتني كال برايم مينستر نا إسرائيل كم زبالو نا يكرم إسرائيل زنبري بنت بحال بحجون كدق مخم زخول إسرائيل سلزي إيران قبر ما تستزيبا إسرائيل دقيمة ختحرم مخانا مخنياتو اتعلامة نا إسرائيل مهرام كل زي كم زول لابزون على تا فيديو we can listen to this one أبزي كلانيرا نسوك زارب كل بزعبات قداي نتنياهو بعلو استزاربو نيرو بزي كهرم دليت كم زلو let me listen here. An IDF officer's graduation ceremony that the nuclear sites are Israel's chief concern. The supreme objective that I have set for the IDF and the security services is to prevent Iran from attaining nuclear weapons. Halting the nuclear program has been and remains our chief concern. We have not taken, and we will not take our eyes off this objective. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወላ እውን ኢራን ስቕ ክትብል እንተፈቲና እስራኤል ክትገጥፎም ከም ዘይኮነ ተፈሊጦም ኣሎ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉን እስራኤል ምግጣማ ጥራይ ምዃኑ እምበር ኢራን ሸለሊሎም እውን ክገጥፎ ምኻሉ ነይሮም ግን እስራኤል ኢራን ሸለል ስለ ዝበለቶ ጠጠው ክትብል ከም ዘይኮነ ትፈልጥ እዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ሕጂ ገይርናዮ ዘለና ኣብዚ ዝሓለፈ ዝገበርናዮ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተምን ነቲ ናይ ባሊስቲክ ሚሳይል ምፍራይ ናቶምን ኣትኪብና ኣለና ኔክስት ስቴፕ ናትና
ነቲ ኒኩለራዊ ፀዓትን ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታታትን ምህራም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ድሮ ካልእ ፕላን ከም ዘለዎም እስራኤል ደው ዝብሉ ሓይሊ ከም ዘይኮኑ እስራኤል ከምዚ ኣብዚ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ብፍላይ ክንሪኦ ኢና እዚ ነታንያሁ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ከመይ መሲልኩም ሓደ ዘይተቐፅዐ ቆልዓ ንኻልእ ቆልዓ ይሃርሞ ሽዑ እቲ ሓደ ቆልዓ ሸለል ክብሎ ይደሊ ሸለል ምስ በልካዮ ግን ዘይገድፍ ጽው ኢሉ ዝሃርም ጥራይ ብሻሎ ናይ ግድን ንክትሃርሞ ወይ ንክትበኣሶ ዝግድደካ ዓይነት ደንዳኒ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ እስራኤል ብፍጹም ዘይተቋርፅ ዓይነት ሓንትላ ቪድዮ ብዘቕርባ ይክልኒ ክልተ ደማሙት ሓንቲ ጽው ኢላ ጥራይ ትሃርም በቃ ትሃርም ሽዑ ሓንቲ ግብረ መልሲ ወሃባ ሽዑ ድማ መሊሳ ትሃርም እስራኤል ድማ ከምኡ ባህርናታ ነዚ ሕማቕ ምግባር ምቅስቃስ ንውግ ምዕዳም ምጥቃዕ ኣይተቋርፅን እያ ኣይኖም እጅ ገሊኦም ኣለዉ እቶም ዝገብሮም ኖ እስራኤል እያ ሕማቕ ትገብር ዘላ እቶም ካልኦት ኣይኮኑን ቀደም ቅድሚ 20 ዓመት ቅድሚ 50 ዓመት ሜይቢ ይዋግእዎም ነይሮም ወይ ገለ ነይሮም ክንብል ንኽእል ኢና ዓረብ የፈራርዎም ነይሮም ከነጥፋኩም ኢና ይብልዎም ነይሮም ኣይበሃልን እዚ ይገብርዎ ነይሮም ብዙሕ ፈቐረታት ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብውሕዱ ግን ዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ዓረብ ኣንጻር እስራኤል ክዋጋእ ዝሓስብ የለን that's why ድማ ዕጡቃት ጉጅለታት ቆይሞም ዘሎ እቶም መንግስታት ስለ ዘይክእሉ ኢዶም ስለ ዝሃቡ እቶም ዕጡቃት ጉጅለ ንሳቶም ጥራዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሕዝብላ ድዩ ሓማስ ድዩ ካልእ ዓይነት ጉጅለታት ድዩ ንሳቶም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዛ እንታይ ዘርኢ መንግስታት ናይ ዓረብ ንእስራኤል ክዋግዋ ዓቕሚ ከም ዘይብሎምን ድሌት ከም ዘይብሎም ክልትዩ እዚ እቲ እንኮ ደው ኢሉ ዘሎ ኢራን ጥራይ ኢራን ድማ ብዙሕ ፈተና እዮም ገይሮምላ ብዙሕ ብገዳይ ትበሎ ብሳቦታጅ ማለት ዝተፈላለዩ ዓይነት ፈተናታት እናገበሩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ሓደ ምልክት ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ናይቲ ቀፃሊ ዘጋጥሞ ብዶይ ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ከም ዝብሎ ኢራን እስራኤል እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ከም ዘለዋ ኣተሓይታ ዘይኮነሲ ኣጋኒናያ ክትሪኦ ትኽእል እዮም ዝብሉ ናይ እስራኤል ዓቕሚ ንኢራን እቲ ዝዓበየ ጎቦ ምዃና እያ ትፈልጠላ ምናልባት ሕጂ ዘድፍሮም ዘሎ ዝብልዎ ንእስራኤል ስለ ዝረኣይዋ ጥራዩ እስራኤል ኣብ ርእሶም ኩሉ ሰብ ዝፅበዮን እዚ ኣብ ተግባር ንሪኦ ዘለና ዝተመጣጠነ ኣይኮነን ንሓማስ ዓመት ገይሩ ኣሎ ኣብ ውሽጡ ንዘሎ ሓማስ ክስዕር ኣይከኣለን ሕጂ ድማ ንሕዝብላ ክስዕር ስለ ዘይከኣለ እንታይ ገብር ጀሚሩ ኣሎ ንራሻ ሸምግሉ ንክብል ናብ ቭላድሚር ፑቲን መልእኽቲ ከም ዝሰደዱ ቪድዮ ከሪአኩም የፅንሕ ኢለ መጀመርያ ግን ስለምንታይ እዚ መጥቃዕቲ ዝበሃል ዘሎ በዚ እስከ ንርአዮ ኢራናዊ ክኢላ ክዛረብ ከሎ I want to get your take on the latest here. I know that after Israel's attack on Iran last weekend, Iran has noted that it left limited damage, while Iran's foreign ministry spokesman also said that Tehran will, quote, use all available tools to deliver a definite and effective response to the Zionist regime. What do you think he means by that, and what could that response look like? For the Iranians, it's not really important that the Israeli regime's attack was not really very successful. What is most important was that this was an act of aggression, and therefore the country has to respond. Because if it does not respond, then that will only encourage the Israeli regime to carry out further strikes. We know that Tel Aviv does not. So እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር መሐመድ ሞራንዲ ዝበሃል ሞራንዲ ይበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ንኢራን ንመርሕነት ናይ ኢራን ወይ ንመንግስቲ ኢራን ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ዕውት ድዩ ነይሩ ወላ ኣይዕውትን ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ ነቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ምክንያቱ እቲ ዝፈተንዎ ፈተነ ኦልሬዲ ኣክት ኦፍ አግሬሽን ወይ እውን ኣዋጅ ናይ ኩናት ወይ እውን ንግብረ መልሲ ዝዕድም ተግባር ከም ዝኾነ ስለዚ ሓንቲ ነገር ኢራን ተማሂራቶ ዝረኣየቶ ነገር ተሎ እስራኤል ሓንሳ ምስ ፈተነ ጠጠው ትብል ሃገር ከም ዘይኮነት ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላ ኣብ ሱርያ ትገብሮ ዘላ ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ እቲ ዕንወት ከተውርዶ ትኽእል እቲ ሕማቕ ክትገብሮ ትኽእል ደረት ስለ ዘይብሉ ኢራን ኮለ ጌና ምስኣቶም ቸክ ክገብርዎም ኣብ ቸክ ከብፅዎም ክኽእልሎም እንተዘየለ እስራኤል ዕድል ክብዎም ከም ዘይክእሉ እቲ ምድንዳን ናይ እስራኤል ጠጠው ዝብል ከም ዘይኮነ ተረዲቦም ኣሎ ዳስ ዋይ ድማ ኢራን ኣብ ከምኡ ደረጃ ከይወደቐት ዘድሊ ግብረ መልሲ ክትህብ ትውስን ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ Listen to anyone. It's carrying out a genocide in Gaza. This genocide has been going on for over a year. No one has stopped it. So there's no reason to believe that the Israeli regime is going to stop attacking Iran. Therefore, the Iranians believe that the only possible solution is for the regime to be punished so that it will regret attacking Iran and thus establishing deterrence through a strike. Of course, it's possible that the Israelis would respond with another strike, but I think the Iranians have decided that they will continue striking the Israelis until Netanyahu is forced to end this type of aggression. Yeah, and it's been interesting to watch too. I know that, the last time around we had. So
إسرائيل ون كملس خل خووني جن تحطه أمونغو كلت يوم زلوا أنا تملالسك خير إيرانسي أتليست وسينا كم زلا نتزد ليا مدقعة نخد جبر نتزد ليا الأما نخد حرب وسينا خم زلا إسرائيل تعينت جبر ملسة جبر بزي قدس إيران أبتكوينات تساتيفا ناتا جبر ملسة نخد جبر وسينا خم زلا يزنا جرزلو زها أمونغو كلتين هجرات زلوا متهللا نابتمي درجة يخيط كم زلوا period that went on for weeks, right, of waiting and wondering, okay, what is Iran going to do? I know a lot of people are looking to Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, to see what he has said. He responded to the attack saying that Iranian officials should determine how best to demonstrate Iran's power to Israel, adding that the Israeli attack should neither be downplayed nor exaggerated. Now, how do you see this statement, and does it reflect the limited damage that Israel was able to do in this case? Yes, obviously, it's clear that the Israelis were not able to do a great deal. Otherwise, we would have seen huge explosions. One of the key areas that was attacked was right beside Tehran, very close to where we live. If there were explosions, we would have seen fire and we would have heard the sounds here in Tehran. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኢራን እስራኤል ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ንኣብነት ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ኣጋኒንካ ክረአ ዝኽእልካ ኣይኮነን ኢሎም ነይሮም እንተኾነ ከምቲ ዝበልዎ ነይሩ እንተዝኸውን ወይ እውን ከምቲ እስራኤል ዝገበርናዮ ዝብሎ ነይሩ እንተዝኸውን ሓደ ካብቲ ዝሃረሞ ኣብ ጥቃቲ ንሕና ኣነ ዝቕመጠሉ ከተማ ቴህራን ርእሲ ከተማ ናይ ኢራን እዩ ነይሩ ስለዚ ነታዊ ንሓዊ ንሰማይ ዝዲብ ገለ መለስ ክረአ ምተኻለ ዝኾነ ዝራናዮ የብልና ንብል ኣሎ ግን በቲ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ድማ ቀሊል ከም ዘይኮነ ድማ ክገልጽ እዩ ብዚ especially to the east of Tehran where we are but nothing happened. 4 officers were murdered by the Israelis but they had to do with Iran's air defense systems and so they did do some damage obviously to those systems or some of them but by and large most of the missiles were destroyed in the air. Very little damage was caused but again Ayatollah Khamenei in that speech what he was saying was that there has to be a response in order to and deterrence must be established but he was also saying that the politicians or the political leaders in the country along with the military have to sit down and see what sort of response there should be. So እቲ መጥቃዕቲ ግድን ዘይተርፍ ከም ምዃኑ እንታይ ዓይነት መጥቃዕቲ ክገብሩ ምዃኖም ድማ እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ክወስንዎ ዘለዎም ኣብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መንጎ እዚአን ክልቲአን ፓወርስ ዘሎ ውድድር ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኸውን ናበይ ገፁ ክጎይ እንታይ ዓይነት ኩነታት ነዚ ዞባና ይፈጥረሉ ይኸውን it's going to be another topic ንካልእ ደረጃ ሓሊፍካ ዝረአይ ክኸውን but ብናተይ መረዳእታ ክሪኦ ከለኹ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ኩነታት ከም ዘይኮነን እስራኤል እውን ታሪመ ኢላ ኦኬ ደሓን ሕጅስትም ክብል ትብል ሃገር ከም ዘይኮነ ድማ ጽቡቕ ጌርና ኢና ንፈልጥ እስራኤል እቲ ዲተረንስ ዝበሃል ዘይተደፋርነት ኣብ ኣጥራይ ክተርፍ እያ ትደሊ ዘላ ካልእ ዘይተደፈር ሃይሊ ሃገር ንኽትሉ ድሌት የብሎምን ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘሎ ውድድር መመሊሱ እናበርትዐ ክኸይድ ከም ዝኽእል ጥራይና ንፈልጥ Israeli intelligence says the attack may come within the next few days, possibly before the US presidential election on Tuesday. It will be similar to the previous Iranian attacks. A horde of drones and missiles will be fired at Israel. That's what they're expecting. And there may be a difference though this time. Iran might not attack directly. Israeli officials believe that the attack will be carried out by Iran-backed militias who are based in Iraq. So ከም ዝብልዎ ዘለው እቲ መጥቃዕቲ ኣብ I don't think ብናተይ መረዳእታ የበርሳ ትብሎ ዘላ ቅድሚ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ከጋጥም ከም ዝኽእል ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ዕለት 5 እዩ ዘጋጥም እዩ ክግበር ዕለት 5 ወርሒ 11 ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ እዩ ክግበር ዝብል ዘሎ ኣብ ያ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ስለያ ናይ እስራኤል ከምኡ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እውን ፅልዋ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ታክቲክ ክኸውን ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ብጣዕሚ እዮም ዝደልዩ ዘለው እቶም እስራኤል ብፍላይ ነተንያሁ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ስምዑ እስራኤል ንባዕሎም ኣብ ዘለዎም ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ መረዳእታ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ከም ዘለዎም ሓደ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዝነበረ ዝበላ እስከ ስምዕዋ The real enemy that we have is not Iran, which is an enemy. It's not Hezbollah, which is an enemy. It's not Hamas, which is an enemy. The real enemy is from within. The messianic, crazy. እንታይ ብላ ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል እሁድ ኦልመርት ዝተባህለ እዩ እንታይ ብላ ኣሎ ናይ እስራኤል ትዛዕበየ ፀላኢ ሓማስ ኣይኮነ ሓማስ ፀላኢ እዩ ግን እቲ ቀንዲ ፀላኢ እሱ ይኮነን ሕዝብላ ኣይኮነን ሕዝብላ ፀላኢ እዩ
ግን ተቐንዲ ጸላይስ ይኮነን ወይ እውን ኢራን ጸላይት ኢራን ጸላይትና ግን እተቐንዲ ጸላይናትና ኢራን አይኮነን መንዳይ ጸላይና ይብላሎ ጸላይና ኣብ ውሽጥና ይዘሎ ይብላሎ ቤንያሚን ነተንያሁን ናቱ መንግስትን እቲ ብጽሊ ናይ ካልኦት ኣሕዛብ ብስስዐ ዝዓወረ መንግስቲ ንሱ ተቐንዲ ጸላይ ናይ ህዝቢ እስራኤል ናይቲ ሃገር እስራኤል ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ይብልሎ እዚ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ድማ ብብዙሕ ወገን ብዙሕ ሰብ ክሰማማዕ ዝኽእል ተዘረባ extreme groups of Israelis that think that they can kick out the Palestinians and annex the territories. I'm fighting against them, I'm campaigning against them, and I think that this is incumbent upon the Israeli government and Netanyahu. Unfortunately, Netanyahu depends on them politically to the extent that he closes his eyes and he allows them to do things which are so comes in real ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ which is an እቲ ጉዳይ ተዛዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እቲ መንግስቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ እቶም ኣብቲ መንግስቲ ኮአሊሽን ወይ እውን ልፍንቲ ናይቲ መንግስቲ ዘለው በዓል ቤንጋቪር ዝበሃሉ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ዝብልዎ ብሕዱር ብሕሉፍ ጽልኢን ትዕቢት ካብ መጠን ንላዕሊ ትዕቢት ዘለዎ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዘሎ ንፈለስጢማውያን ከም ሰብ ዘይቆፅር ንኩላቶም ኣጽኒቱ ነቲ መሬት ንምግባት ሓደ ንሱ ይኮነን ብዙሓት መራሕቲ እዮም ዘለዎ ከም ዝደልዩ ስለዚ እዚኣቶም ስለ ዝኾነ ኣካላት ናይቲ መንግስቲ ነተንያሁ ድማ ስልጣን ስለ ዘድልዮ ብዘይክኦም ድማ ስልጣን ክህሉ ስለ ዘይክእል ነቲ ናቶም ክፍኣን ሕማቕን ከም ዘይረኣየ ወይ እውን ምስኡ ናተደበላቐ ይኸይድ ከም ዘሎን ንመጻኢ ስቃት ናይ እስራኤል ድማ ካብዚኣቶም ዝበገስ ንሳቶም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ፅሊ ንሳቶም ዘርእዎ ዘለዉ ክፋእ ንሱ ተቐንዲ ጸላይ ፀገም ናይ እስራኤል ክኸውን ብምባል ይዛረብ ዘሎ ብግዳ ሓቂ ወላ ሓንቲ ትውሰኽ ዘረባ የብሉን ምሉእ ሓቂ ዝገበረ እንተገበረ ዘይኣኽሎ ሕጂሲ ሕሉፍ ሓሊፉ ኢራን ግብረ መልሲ ዝቡ ዘለዉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ተመሊሶም ከጥቅዑ ምዃኖም ስለ ዝፈልጥዎም እዮም ይኣኽልኒ ካብ ሕማቕ ይኣኽልኒ ክብል ዝኽእል ኣይኮነን 42,000 ሰብ ቀቲሉ ኣሎ ኣብ ጋዛ ይኣኽለኒ ግን ኣይብልኒ ስለምንታይ ከም ትግብር ኣለካ እንተኢሎም ኦክቶበር 7 ብዘጋጠመና መንገዲ 1200 ሰባት ሞቶምና 2200 ሰባት ዝቐተሉካ ሰባት ወታደራት እዮም ቀቲሎምካ ስኻ ትቐትሎም ዘለካ ድማ ህዝቢ ኢኻ ተፅዕኒ ዘለካ ሃገር ኢኻ ትዕኑ ዘለካ መንግን ከምኡ ኢሉ ከስምዖ ዝኽእል የለን እቶም ንፈልጦም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ድማ ክዛረቡ ብኣፎም ገለ ከምዚ ዝቃወሙ ክመስሉ ይደልዩ ግን ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ኣንጻር ነተንያሁ ደው ክብሉ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ኣብዚኣ እስከ ነስማዓዮ ትንስ ዝብሎ ዘሎ Obviously, I cannot detail our plan to achieve the supreme goal. And while tensions with Iran escalate, Israel is hitting Hezbollah targets throughout Lebanon, while IDF troops are advancing in the southern part of the country. ምስ ሕዝብላ እዚ ምስ ኢራን ከምዚ ኢሉ ናሃለዎ ከሎ ኣብ ሊባኖስ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይገብሩ ከም ዘለውን ነታ ሊባኖስ ልክ ከም ቃዛ የዕንውዋ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ባት ኣብኡ እውን ከምቲ ነተንያሁ ዝደልዮ ዘሎ ኩነታት ከም ዘይኮነ ዘሎ ኣብዚ ሓዳሽ ሪፖርት ላንስማዕ እስከ Israel has knocked on Russia's door, seeking an unlikely mediator in its escalating standoff with Hezbollah, a move that reveals Tel Aviv's willingness to shift gears. Long bound to Washington, Israel now eyes Moscow's influence to restrain Hezbollah's strikes from Lebanon. This diplomatic shift እንታይ ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ምስ ሕዝብላ ዘሎ ኩነታት ምቁራፅ ተኽሲ ወይ ስምምዕ ክትገብር ትደሊ ከም ዘላ ንሽምግልና ድማ ናብ ራሻ ሪች ኣውት ከም ዝገበሩ ወይ እውን ምስ ራሻ ርክብ ከም ዝገበሩ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ it just makes sense ማለት እንድሕር ናይ ብሓቂ ዘተ ሰላም ዝደልዩ ኮይኖም ነዚ ዘተ ሰላም ኮ ዝደልዩ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝደልዩ ይመስለንን እንተ ዝደልዩ ኮይኖም ግን ኣሜሪካ ክትገብሮ ከም ዘይትኽእል ይፈልጡ እዮም ኣሜሪካ ተሰማዕነት የብላን ዝኣምና ሰብ እውን የለን ብፍላይ ማእከላይ ምብራቅ ነዚ ናይ ሕዝቢ ናይ ሓማስ ምቁራፅ ተኽሲ ክገብር ኢላ ከባቢ 8-9 ወርሒ ንህዝቢ ዓለም ንማሕበረሰብ ዓለም ቀሽሻተ እያ ወላ ሓንቲ ፍረ ከተምፅእ ኣይትኽእልና ሴኪሪቲ ካውንስል ክእከቡ ከሎ ብዲፕሎማቲክ መንገዲ ክንፈትሖ ኢና ንሕና ኢትኩም ኣይትእቱ ብምባል የፈራርፉ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ግን ዝኾነ ነገር ክገብሩ ኣይተረኣዩን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኸ እንታይ ይኸውን suggests Israel perceives Russia's influence in the region as a potential stabilizing force, a notable pivot amid mounting doubts over US sway in the Middle East. However, Vladimir Putin's involvement in Middle Eastern ብሓፈሻ ቭላድሚር ፑቲን ኢዱ ኢትዩ ነቲ ኩነታት ከህድኦ ዶ ጠጠው የብሎ ዝብል ሕቶም I don't know
I really don't know. سكجن بكلام من قد كريه كم فترينا of course صلوا كل ويخلي جن بحفشة أبزي وانزي إسرائيل ون مجزي جزية مقششية قطع كمال تغلمر برقت كنا هذا توابيلا ذات السلام قفيلة ترداديا فتح كتم بحق اللواي كتب الكبيديو كان خالد independent media خان اسمع. Talk about Middle East and Ukraine. Welcome back, Mark. Nima, thanks for having me. It's always an honor and a pleasure to be on Dialogue Works. Last time we talked, we were waiting Israel to attack Iran. Right now, we're waiting Iran to attack Israel. Dad, you're it. How did you find the Israeli attack on Iran? Okay, so we actually don't know a lot, right? We have heard a narrative being spun in the pages of the Western media, of the Israeli media. We have heard another narrative coming out of Iran about the not only the effects of the attack, but also the nature of it, right? The quantity. There is certain things we know. First of all, it took Israel a long time, in comparative terms, I would say, although it also took Iran a long time to come up to an attack. We have to remember that there were numerous provocations against. So أبزن تايران بلدنا كزارب كله exactly وحد حبريتها يزلنا معرتي زين التنزل بهذا جنبوت زخنا حبريتها نايتي مدقعة إسرائيل قبل الإيران فتصمته أنتي كم سجاتمه رجوع زخنا حبريتها كم زي اللي يزنا جرزلهم بموضوع الكرية خلنا إيران قبل ما تكتب كلابتي إلى حدا ورح عصرت زجاتمه مالتيو كنور حبيلو نوح تسمي معه قبل ما تسيبه سودما أبتمس مام إسرائيل بتدقق نتيجة قبل مدقعتنا خد جبر جديداتها هريا قبل ما تسيبه الجد ما ناي بتزام هذه تزارب زلو okay what does that mean against Iran that Mark, they could you keep yourself in the middle of the picture that they exercised restraint on, right? First there was the assassination of Ismail Haniyeh in Tehran during the inauguration of the new Iranian president Pezeshkian. That a huge affront in both political and Islamic culture terms. Then there was the pager attacks on Hezbollah, which is a terror attack, right? It's a mass terror attack. It's actually illegal under international law regarding sabotage of normal civilian items, right? Treaties that Israel is a party to, and which killed lots of civilians, by the way, because it wasn't only Hezbollah military people with those pagers. There were. So انت كنت تنزلوا كل نجار ببرسبكتيف بتهكل سلي كنت كمالو كم زلنا كريو خم زلنا زنجر زلو سازي انت زبل زلو تكون تذكر دانك خلالو إيران نزق هجي تي إيران تملسو زلا دونجيا دحرب بزح مقسقاسات أبقى تبدا ما إيران كتملسو ناي تخلني زبل جمجام أبزو هبل زنبرة جزية يعمل سيبا زخا هذا أبتي بزح نجارات تسميما قبل ما تكتب كم زنبرة يزنجر درجة قبل ما كتبها يتغنى تلت قبل ما تسيا هي بانيرا ما تقعد تكون تفتي بانيرا ناي تخلو زجات ما زنبرة قبل ما تسيا تبنيرا alright تقبل ما تخنتينيرو. Finally, after the ground invasion of southern Lebanon, that Iran finally responded. And while the Iranian strike was played down originally in the Western media, it has slowly been admitted that the Israeli and U.S. air defense was not as successful as originally presented, and that the damage and accuracy of the Iranian strike was greater than was originally presented. Now, it took Israel, quite some time, So, زيادة ما تبغى يركم تردوا لكم زون بعلو ناي نيفي veteran ناي nuclear engineering ويكون security analyst يوسلزنا تكون تاد زاربو زفلت وان زردو ونيوم كاب ترى سبات ديكونه كاب كيلا تاد متصحب ريتين رزالنا انتي زبل زلو مجمريات إيران فصمتو متقعتي كنا أسوان كقناة صبون ولا حنتي جبرن كون زخون زهرمي يلن قلق خلو جميرهم أسنا بلوكم بعلم متقعتنا إيران حتى جنيا كم زنبرن air defense system na Israel كم زي سرحن كم دما air defense system بقعت ناوتو زبلو زنبرو كم زي كونن دخمت كم زلو قلت كم زلو ريوم لعلو خلو دما نا إيران مسايلات كم تزقونا صبون زنعقون كم زي كونه ترديو سلازي داينا نردلنا إيران وصيتاوي متقعتي جيرا كم زنبرت مجنزاب كم زي دلي الزخا مملعتا نايتين ريوزلنا نا إيران وتهدراو عغمي أقوانا صبون زريو زنبرو it's not like that in reality التأثير بتخكل أب علاماتاتو كحرم زخالة air defense system نا إسرائيل دما أبتزعبي air base ناتهم نيفاتي مالت ويون تلنوف دبلوزلو زياتهم توم ببليونات زتمن airlines وتي
ኤር ጄትስ ወይ እውን ፋይተር ጄትስ ዝበሃላ ከም በዓል F-35 F-16 F-15 F ገለ በለ ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናትን ሚሳይላትን ዝቕመጠሉ ቦታ ብዝለዓለ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝከላኸሉ ኣብኡ ይካርም ኪሉ ስለዚ ንኻልእ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ዕላማታት ንምህራም ዝቐለለ ክኸውን ምኻለ በቲ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ እናበለ እዩ ዘብርሃልና ዘሎ ንመለስ ኣብቲ መጥቃዕትና ሕጂ እንታይ ክግበር ዝኽእል called Iran's upcoming response quote unquote definitive and painful just like the Axios report. The unnamed senior Iranian official also told CNN that the attack will likely take place before the US presidential election. That's not even all. Mohammad Mohammadi Golpajagiani, the chief of staff to Iran's supreme leader, issued a warning on live television on Thursday, stating that retaliation against Israel was a certainty and it would be quote unquote strong, leaving Israel with regret. That's the word he used. In fact, earlier this week, Iran's كم نريد لنا سلازي تي متقعتي إيران كم تبلو زلا برتوع متقعتي كتقبرو مخانا ني إسرائيل دما بز قبرتو أزيا كم تتعاسكو قبروها مخانهم يو سنقر زلو in reality كندو عينة قبرديو أي قبرن سنهنا هنا كنريو تزبحال زلو جن of course تي psychological component ناتون سلو زلو نايسنا عمرو كيناتون سلو زغوني كفال نايتي confidence نايتي سمتن كاف في اللايف أب إسرائيل زغم زلو ترى حزبي نزر بعضك سمع كله تعاقم زلو شتتي لغوت مخان فلوتيو درو بعد إسرائيلاويان نتعدو قريفو منديو مهنياتو أبناي كيناتن أقرقرن عاقم زلو أمارات زلو أكمو كنبرلو زمرس ألو كنتات كم زي لرقز أنياي تأمارات زلو قدم ستتي الوصي كارتعدي أمارات زي بلو تراي كترف زغلا كمزي مهنياتو بحزب الله روكيتات متسكا بحماس كمتسكاخل كاب حوتي كمتسكاخل كاب إيران كمتسكاخل وات لايف تعنتي وات إزي تايز لزلو كامارات زي بالكهي وات كابات مركز صغينا you have to رجال لنا بقى بس ما عمل كابت هذا لا كنتات كتنبريها كالم الرجال كال عالم شريح كتنبر ويون تسرح كاب إسرائيل مخان زي قددو تخينجن 100% sure كلام وجه مالوتهم مرجع زلهم سبات تا قبري موقف زلهم وي وتهدركين كتواجهها انت زي اللي ما ولا تقطبنا إسرائيل والناتر مسيز غيزلو because simply أوجز له بوتاك وتباك عبس لذيك توريستس أقداسيني توريزم أقداسي كفالنا يتقطبين يرقدم هاجر كريستوس توليد زعبيلو زنبرولو عد سلوزغونه قال ملا بزوج تاي توريزم أتراكشن يرو بومباتات زتكوسلو زلو جنابو من البات نموت زنافقة وي نموت دليا سبي خيز غلمبر أكم زكونتات خيز مر سبيلا ولا تير لاينس ون ناب إسرائيل زكبر براراتات بتنكا غي كبر زغل مهنياتو أبدو كيناس لزلو كانت أقوم كاتم سلزغل بس بخوين بتي اسكا إيران كان تايب له بخال من قدو نفس معايو. Taking time out and speaking to us here on Beyond, let me in fact start off by asking you with this. Now there is a lot of speculation which states that Iran may carry out a reprisal, a retaliatory attack for the 26th of October attack that was carried out by Israel on Iran before the 5th of November elections in the United States of America. What is your reading into the speculation that's been reported a lot within the American media? I think Iran will respond to the Israeli attack. I'm not sure about the timing. If you have an attack before the elections, you're basically you're going to influence the American elections if you do that. And I'm not sure if Iranian leaders want to do that at this time. But I think بحفشة تمساسالي أبزون إيران كحرب مخانم أرجس أنيايلو exactly كنا مرجع كجبروا دي ما يجبروان تفضل يبلين كنا مرجع وين كجبروا وين زمرسوا أي مثلاً بلالو بحفشاجن أتي متقع نيرانجن تود ني إسرائيل متقع تجن توسينو زلوا مخانو يزن جرزلوا بخمين ملك معاس أكمل يكونوا تاتي متزيد حتى زخون زلوا يمزلوا. The response will be coming. You know, Iran was attacked 3 times. One in April, one in July, and another one just a few days ago. Under Article 51 of the UN Charter, if a country is attacked, that country can respond. Iran responded 2 times to the first 2 attacks, and the third one, I think the response will be coming soon. All right, we don't know. All right, you're saying that Iran has the right to respond. Professor Izadi, do continue to stay on with this. سنتايز بالزلا تي بارتيكل 50 حدنا يا UN Charter حنت هاجر تتقيعة قبل ملسنا ختب مسألة اللواء سلزي مسألة تقيمة قبل ملسك كتب مخانا يوزنا جرزلو. أوكي نغطي لابزي.
spokesman, Ismail Bagheri, said that Iran will give a decisive response to Israel's recent strike using all the available resources. It's clear to everyone that Iran will not relinquish its right to respond to the Israeli aggression, which is not only the responsibility of the Iranian government officials, but also a right granted by international law applicable to any country that has suffered aggression. In general, إيران تكبر زلا مع برسب عالم كتقفوا يزقبا مغنياتو كم زبلكم زلقوا حق خيط حسد international law أب ملكت أب قمت كيرا جات تكبر زلات متكعتنا إيران سلزي صفوف زغونة حق زمالة سقمتها توس زلا تحطها حقي نمعربا عالم زي قلقل نحرقينه ولا حق تقتل نسخة خا قبل خو زي كم ردو غيركم سدوا أمريكان إسرائيل أوروبا زي ربح تقينه حقي ولا نتحقي حقي حلقة تخيت لغا جبنيا مخانكا أي تعرفني زي كم conventional ويون أكايدا نايز عالمنا نزيزن صبارق تدقاقام إسرائيل زق تقبرو زلا زخون يخون UN قدا يخون شجر تقام كورداين رنازلنا كالو تهجرات جن ولا حنت زي جبرة ولا حنت مسو زود هدرن زمتاتن زخون نجر زي باللاندما الجراتات كوردانن أسوان كبان كوردانن كل زي ألو تاوي مثل كلوانن زقبر زلو كناتات نريو لنا زغا تي أكايدنا عالم ولا ونتيو إن كسا كندي تخكرنيا وسانا نخجبر تقام كم زلو إن نرزلنا أوكي and illegal use of force. Now, the thing is, this comes just a week after Israel launched multiple airstrikes targeting Iran's military infrastructure and air defense systems. Notably, Israel did not strike any of Iran's nuclear facilities or oil assets. Iran claimed that Israeli airstrikes only caused minimal damage, but vowed revenge. You see, the Israeli airstrikes were a counter-response to a missile attack from Iran, reportedly involving 180 missiles aimed at Israel. And today, by the way, also marks 1 month since that attack. Tehran said that the attack on October 1 was an act of retribution for the killings of senior Hezbollah leader Hassan Nasrallah and Hamas's political head Ismail Haniyeh. Meanwhile, sources told Beyond that Iran's foreign minister plans to embark on a diplomatic tour of neighboring countries, potentially as soon as next. Military campaign is taking place amid talks of a ceasefire deal and questions if a ceasefire could hold. Netanyahu says these talks miss Israel's top concern. The main point is our ability and determination to enforce security, thwart attacks against us, and act against the arming of our enemies. إسرائيل بفلاي أبتعت مرحنتنا بنيامين نتنياهو أمينكا مقراصنا يتقصديو كالنا قرديو أمينكا كتقبرو تخل سقمتي دارقا بمحبرة سب عالم كخون زي كل عقبات كيروم يمزري وزلو because time and again تمساسالي زخونة تحسد أن الرئيس لزالنا نتكونتات تقبلوا دليس لزي بلهم تكوينات مغزال ني سلطانو أقداس الناس لزلو. Israel today has more freedom of action in Iran than ever. We can reach any place in Iran as necessary. It's an awkward situation for Tehran. If it doesn't strike, it will be seen as weak. If it does, it may have to deal with a massive Israeli response. Khamenei is stuck between a rock and a hard place, which is why he may be hoping that his Iraqi proxies can take care of the dirty work. Because the last thing he needs is another strike inside Iran, especially one that targets his country's fragile economy. Now, objectively speaking, Iran is a rich nation. It has an abundance of resources like oil and natural gas. But Tehran cannot fully exploit its economic potential because of years of Western sanctions. Iran manages to get by thanks to partners like Russia and China. Fuel and weapon exports to these countries has allowed Iran to remain afloat. So in terms of Iran actually كم قد حكي أزي حبتام هجرية. تساقم دماسي تفتروا حبتن تلقى مرقمي تغير زلاب زوان زي سلمتاي قبت هجرة سلزلوا نتساقاها تتقيم كان خيت معبل كل عينات حصور زقبرالكا أمين تقدر شنارهو نتمت إيرترا حبتام هجرن ليها تادسينا إيرترا كل ساقاتها تقولوا ساقاتها تتقيمان خيت معبلكن بقدان بعصوان بخبان دكتاس جيبوا ما زلويهم سلازين تايو إذن هجرات زياتن الأولويان هجرات ساقاتها تتقيمان خيت معبلا استفل على عينات معقب أمريكان مشارختان زفت وزلو ساقاميم إيران دما حانتي كاب سبعة جميرا كساب لومي بزح لنجناي عصوان كبان كم حسم مستقرفت هجريا بيدوم سلو زيهبو زي ساعات حزب سلو زخونجن كساب حجي نت كل زقات ممزلو بدوات ما كيتهم زخود زلويم بواقاناتهم بنايتهم عصوان كبان يا إسرائيل تمعبل زلا كلاتهم لك كم زي نك أرادمي بلاكا نع هاجن إجرخاء أسير تطوع بيل خمسين نكاس عسكريكا قديما كايلو سلبريت سكبر سواء سينا نردلنا
ኢትዮጵያውያን እንታይ እዮም ዝገብሩ ራይዎ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኮይና ኣላ ኢትዮጵያ ከምዚ ኮይና ኣላ ኤርትራ ራይዎ ወላ ሓንቲ የብሉ ንዓኻ ኣሲርካ ንኸይትሰርሕ ንዓኻ ብኩሉ መንገዲ ንኸይትንቀሳቐስ ብመርሕነት ናቶምን ብዓለምን ተወዳዲቦም ጠጠው ኣቢሎምካ ነይሮም ንሳቶም ጎዮም ንሕና ተኣሲርና ከለና ጎዮም ዝበፅሕዋ እውን ንሪኢ ኣለና እኮ ሕንፍሽፍሽ ዝኣተው ሃገር እኮ ግን እተን ዝሰርሕዎም ፐላሶን ሓደ ነገራትን ናራዩ እዚኦም እኮ ወላ ሓንቲ የብሎም ጠጠው ኢሎም ኣይሰርዑን እኮ እቲ መንግስቲ እዚ እቲ ዘሕዝን ክፋል ከ ንሳቶም ከምኡ ክብሉ ፀላእትካ እዮም ዕላማኦም ከምኡ እዩ ሃገርካ ክትፀልእ ምዕባለ ንኸይተምፅዮም ዝብሉካ ኤርትራዊ ኮይኑ ነቲ ናቶም ድምፂ ዘገማድሕ ክትርኢ ከለካ ካብ ዘይምፍላጥ ካብ ብዙሕ ሕፅበት ኣእምሮ ዝመፀ ምዃኑ ይርዳእካ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍተዎ ፅልኣዮ ንኽሰርሕ ዕድል ኣይሃብዎን ክሰርሕ ምዕባለ ንኸምፅእ ዕድል ኣይሃብዎን ፍሉይ ዓይነት ገና እንተውሪካሉ ክሰርሕ ይክኒ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና እንታይ ከም ዝመስል ኩልና ክንግንዘብን ክንመሃርን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሕጊ ዝጥሕሱ ኣይኮኑን ዝቕፅዑ ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም እንታይ ደኣ ሓይሊ ዘለዎም ድኹማት ጥራይ ንረብሓ ፀጋታት ተለካ ኮይኑ ንረብሓ ናቶም ድማ ዘይተገልገልቲ ኮይንካ ንስኻ ኢኻ ትምዝመፅ ንስኻ ኢኻ ትቕፃዕ እዚኣ ጥራይና ክትፈልጥ ዘለካ ናይ ሎም ሃረሳብ ዝጉዳይ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ከም ወትሩ ኣይትግደፉ እናበልኩ ምዝያ ኣገዳሲ ለማ ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ስቶክ ማርኬት ከምኡ ክሪፕቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ካልኣይ ንሶምን ደቆምን ኣብ ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ አይቲ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ተኩሮ ኣለዎም ዳትስ ዋይ ድማ ማይክሮሶፍትን ጉግልን ብህንዳውያን ከምኡውን ኣብ ካልእ ኤስያውያን ዝመርሑ ሳልሳይ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ገንዘብ ኣብ ዓዶም ገዛ ድዩ ቢዝነስ ብምህናፅ እዮም ዝዓብዩ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፕሮግራም ኣለና ከምኦም ንኽንዓቢ ክንክተሎን ክንመሃሮን ዘለና እውን እዩ ስለዚ ተጠቀሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች